bw'omuguzi. Umurobiri ukubwatia nigo bekirwe igoro y'imyaka 13 naigo abalinse y'imyaka iyo nigo balinse ya morokerio y'abayibuli. Yo! Sigi de chak chiro bochondo. Sigi. Ay, Basinto bochondo. Kikyo. Basinto bochondo. Atia Maria ise. Basinto bochondo. Maria chondo. Basinto bochondo. Bochonda ga kwatara baga. Bochonda ga sirata baga. Ay chiseye bochondo. Yutina bochondo. Ayi umulero wokire. Bochondo, mulero wokire, bochondo, mulero wokire, bochondo, mulero wokire, bochondo, ngayako. Ndana konte inga ninche tokulinere bitunga bya mite. Mete nayo kwacha. Mete ento como ve cansto mwake birani. Lakini hono imumuromento. Tiga etana kumukwane kanyora. Nduru kumuchira igo. Tukurangiria bamura bandi bamwabo tubatebi barabuna kibaruchi. Mite naburanyo na barabaka. Lakini inyora tatu mbe kara kweta tebe twathiru buri. Alafu musomiere oirire byonsi byate tukwegime. Tuchira na bamura bandi ngusire bara marum. Abaro kwa machiri gocherera kintu rachende twende tumukwane tukura igwana iga tuko karansa yense apatiere bono turamutika bono arafu toikaranse tukwane abamuraba bandi nabarabu bache bagwanchirana turabase abandi barabumbanje tasenye tunabone kabate twamukenye ayengo tebyo ebiri bitina biro muchoye bikongo abikule mete nimbato byasara ketani beke Kono biasara ubujugwarangira igana matebi ndito twakora disi tokanya chika nyenye tanga umurore bamitobara ile lyoke biasara nga yawe beke na byanga beko muchurito busonga moinarika moinokari asemeka koko ruase to matabekani utrimfona kokwe bajaria kona ero no sirete ono mujina chorde bona jitenga nyora kaliboti kande kaiga najitenga nyora kaliboti kanda abana bamino koranga basemi kubobe ora basemi kubobe nanyoko na iwete na ruhare na banjo kana kresi na njalo weta ka tema ka bakira mora bagante bona ndo kyanka jitina kam muruira baro buntu ashu ngite chibesa ntwa ndo kyanka jitina kam ankumbe tano meta bana bya kabisa abali nimbaroje omwaka tataka tubite tuwenzi pinsa ka tuikaransi akakiro muntu chibesa kama tenga kibwate ne kerara aside bonzi pik abo mwisi ka omba na bagirwa mali yabo lakini omwaka nataka ntebe onyore turi kuchwanza kukanya ngori twenda sawa naye kentekyo yaswana ni suko kwanje nabuto karabono nkinda sawa tiganya ko unchora untore bitumeya tarare sto koroni biya kabisa abantu aba bara responsible bona ndongo baburi chibaya tubakari chiripa tubonze fio ndo tunane shiringi bona ndo kabaro chenga kinga ya mali tali nga kiuka balengere moisho muno yo mino mwalimu ko majikorega no mungaini me danga tabiga ko mwalimu taligendo mwalimu ni litatu bwate busabiga no mwalimu turanda skulu manya kibaga ko son bona ndo tegere kana maneke bana bali tingo bagera pikende yonzi pi kwanza no kumenya tumanya sibire mbakari tukonda aligere ndana ki none siringi sana juri yakonyora ngiya jikoreye imaete ngaye no muntu orekewe no muntu okorengereria rimuna kabata to baikaranse tasirete bagutereru ambeo ekina kiwango nyanga unda abatebi naki igari bali boni gitoko bagira lakini nene bajo to bibera bali zenje ngaibono moisho mina bwete na rasira jitaga jana kasulti kakanto ketaka yanga ketaka rabuga abo ko tombere to abege tensa alinga twa tuchitro siri echo najitanga yanga kende na biyo moisho yuko sesi berete ngenje mo David tombero bikonsinye ke umuchiyo mukaka ekera asirete
na begete bintu buya wono musomi na mwakire simu rina gutume credit kwenda kuyi na mwakire simu Nakwana naye. tari kuimukia na kanande tari kuimukia Bako ngene mogoko ukaire kogoto. Ntendi mogoko ire kogoto. mogoko kaira kogoto ko ya buju ko jipara Yona anko. Ningo sigete. Kero ko banyora batebi uyegiga. Ekera baresike. mfakiti akara kukwana no sikete nkoiguya yani mpaka manyinga uruka buya aye mumrona eno muntu muya lakini akara ngoika matenka se bare ntaba ngaye no muntu muya Bawo. mbatira no moro ke benoka timeti kusumu tuo enkwa kore sabu amanyenga na intunto barire ko babana bochonga Akitatura withiga. Manzi. Twacera iru tukwatethie dige togorera na ire kindi. abantu buna ina moto chanda Mwendo bwana bakonga. Mete kwanza buna Nikiakora. Yonera bakari na musomi. Ayibona kwa meni we bara. Tiga matebi na matebi wanjire. ayo bwana tokire toko bange Wanjire. ara itaba no munwa ya mane goita oyo nero njande tinachire ko ta Ameni ri baro. timai ko se bawo jabaragera Wanjire. Na muso ojo. No anche kanga ndikubera kini. Spinze mogote incho kaba mara. yako gero tari gocha koigwera mangana bunanje ngoja na koera ngari ngango koera no sigete buna mumuro mino omone na sore No nyukumanya no nyukumanya konyene na no mete. Nyaitu kata kote wanjire. Jebika koro mote ingyande. omumuro kubwa timosomi ombere ireke barabara Ose chisimi tata etiko bwata oroche saa hii na mwakire simi korugose moisonde ngomo tebya ache tuikaranse tugamba mangana aya tata etiko igwo Aye kora nandi bono obebwa tuli gutakoteberereke. Bona anko. Okoba muri kuna na tukulika gari. Nata getembu yanga. Enye kanyalika. Omuntu ne bono anyoro muri kuna yara furi otarna witu mugondo mataji. Kora biru tuturo. Kimwana ngentongo boyete. Bara manyora. Meta babero. kwanza na nabo bari kwa barero batware kibande obori kibande Na wata none liro bali mugani utakande batwa. Bona anko. Tinta iti mangana mange. Nimete no gochole kwa. ni warenga No. Cara banga. Kira. Bravo, kira iga. Kami atana ganga bara ko ira tan. kitu yaona mami Ara, kira ke. aya ikare munega tukia ujeri ayo no Bona muntu kira muya ba gocha. Batebi. Bara nyara kwere. eh Nona bicho bara rengi nona baku. omati Bama ko rengi. bari tini nyina kuana wimunyu ngo ikari na tiendera getera kinyano muntu muya tinko bate Tianga no chango. eh To chikomera na. Imetinga mambi. Mambi nga bate biashara ite kichikora. Ngaite nga mambi mbeiga. Na bonda ache. oh bwana ko kwenda kujirogore bakwani Ai, asante na akia. ninje ngosoka nango mugambi nantakete na mate minde Ba so bikura kende iga. minde bikura Ni la ta. soka narenge Lucy, Niambie Sasa. Poa sana. siku mingi Huko. mi niko na tangu tuchape ile dili yangu ya mwisho. Ulienda wapi juu hata simu yako haiendi through? Umejua simu yangu ilipotea. Ilipotea hadi namba yangu kutupa tu hivyo. Sijapata simu, sasa ilipotea na line na namba yako ilikuwa hapo ndani. Alafu Lucy, unajua tumekuwa tukichapanga na we deals na hujawahi ni let down. Hii wakati ni kuna deal imeivana. Deal gani hiyo? Hii nataka utumie hesabu juu. Na hii tukitwanga tu hivi Ivan
maisha London. Kusina njiri. Kana kama wako kwa tena kabe kwanja bwana. Bona. Tirana tukunya. Tegerera bono. Ninjo mone nase muri mwenzi. Kumete ina abana. Ina abana. Kuba bekande nse mbake birani. Akitoma iti kwenye motori. Kwenye naera motori. Ote to kwa kama kwa mwenzi. Tegerera mwenzi. Kera bubanga. Ina te bamutegerera. Twakitire bono. Igwa. One gento kero iga ntoja tuge baka yesa irani. Na tote ndo ibua nko tuamenya ngitogora. Tegerera nsike. Ose ne bintu kwarire bya kuonjoriro mutu. Kwana bwango. Ntagete togende turigiyo mu muroyo kurukunga masomo. Nere tubwanete kurigia atoerese inkiaganiti na ngayintu atobarete. Aba mwede na amurigere isana. Charo to kubuli mubwane mungatira singe tato mindo na tete. Mama bakacha ntebi gose buri masomo no yo mindo. Njengo ta utinde muntu tabwate manyinga tata. Injira gutoira yoka. Yani ari gusina ki. Lakini ni muruja. Tata nchida sinyo. Mama bakacha na mama na aliranga masomo na muchandite. Ato tebi ngaya buru. Umwete pressure kwanza. Yakora bono mama pressure muchandite masomo ari gusina ki. Mpaka buri rero iga mbori koira ntaragenda bwo. Togenda roro sai tigangu kwenda tuende sai. Bugoli omoro. Usiniambie. Hapana, sasa acha kuwa na pupa. Haraka ya kwenda wapi? Sasa fanya hivi. Nataka nifike hapa mbele, nivishe hiyo deal. Alafu kesho nitakwambia. Usiniambie tu hiyo deal ni gani? Hapana, wewe acha kuna step imebaki moja. Nikimaliza ndo naenda kufanya connection. Kimaliza hivi kesho time kama hii takupata hivi. Aye, ulibono sai no tokwenda mwai. Yanda bugo no mujibu ko Kenya tinge bugo lino ene sani. Aye gachona kuororo baiga. Tata tebete bakka bana bai abanyaruka. Bateru. Aye kana kuororo ba. Aye kana kuororo. Rero ato. Sai tali rero, sai. Mbono kwanza anko kwenda tole anko nere to kuchikuriki. Gendo si kenyumba. Ni mukyo, nyanda ni mukyo moyungi toko Kenya chini ni. Aya bono kulia tinge ni ngera tinge. Kenda ba minto tikamangana mange. Kwa ngire umete oyo nera kali kuonjo kesi bisa. Oye kwa kora kuni gwele. Name ni ria. Neba kwa teba ngo chinsemo yeito. Namwebere na banjire lakini nzira kusita si. Kwano nero lire binte bigata itakuri piche na kunyansi na lire ni corona. Chinyomba irenga tata atigete. Boso ngari chinyomba irenga chigoro irenga tata. Yani mpaka ntamanyeti ntima. Tiga igo petrol station ilire keroka. Chibesa chigo so kira ri igwete nga masomo na oneti dad akeba oneti ga ngorusti anga mbe ngorusti anga netiega ya ndro kungo yonde oli nerengo ngenda lero oli tali kutira fix ya kaga oko ayo manyete na ayo kirete tali maete igoro na igwete sagaro eke mabina rotenga ki karonde metungiro goro. In fact nitataka nichukue namba yako. Unajua wewe ni msupa wa madil. Hapo ndo maana kwa nabu andika namba yako hapo. Alafu acha kupotea. Amini hicho. Sasa ni jani save Lucy. Wapwasi sasa tutakutana kesho. Saa kama hii. Haya. Deal. Sini let down. Sawa. Pesa nyingine imekuja. Na leo si pesa. Ndugu yangu ni nani? Mimi. Yule wa jana? Umeleta ingi. Nyaje mkopo. Leo umeku. Leo ndugu yangu sitaki nikukongeze kuja kidogo. Sitaki nikukonge sana. Leo ni 100. Pesa tena umerudi kufanya nini? Huyu iko kujia kazi. Hii nini? Huyu iko certificate. Hebu niangalie kwanza nikakue. Isikuwe ni bomu. Na hii rungu na. Mimi iko kuja na report. Hii ni certificate. Iko jina changu ndizo. Ndugu yangu nilikuwa nataka kuhama Kenya niende kuishi Kakamega, lakini kwa sababu ya ile maajabu yuko Kenya sitoki.
Ndizi TV ubwanzu bw'umuguzi. Ekampani ya Davis and Shatliff nigo yakorentire kimashini ao shekerero icyo gutumika simirimo yawo asobo korali bwabo nigo bakonia chipamp chiriya cyo gutumike engine na boygo ikigutumike stima nkoni yabalikiriya cyo gutumika asugusyalira ebimelia mache mugondo cha sprinkler na boygo drip irrigation boygo mbubwate chipamp chugwaka mache kurwegesima mbubwate chimashini cyoko na cy'ubunyansi chigenerator chibirenko ao chi solar panels chogo charge chi battery nakoga cy'umuriro na boygo kiriya cyo kubwatya mache mbubwata mariogo yugo sibya mache yukonywa ibyabuzo n'ibintu bindi binge bigutumika asugo sibya swimming pool nigo vakubeka chipamp cyubaka mache icyo cyogutumika stima gose solar kurwase chibohol gose bisima wikase tanki yao boygo nechitaya gose birobo byo gutumye sola ekero kwagurire kurwase bare nigo bagukubuguriya umusigo gwikasenka yao nigo bagutoka imeyumu chukisi ase bara ya hospital road angenebenki ya credit ase roundabout erange na KTRH bakirisime ase namba inotisano nesato isano nemo ibere isato isano nemo inye isano gose enoti isano nemo kianda isano nemo isano nesato eyemo isano neibere marakabire gose enoti isano nemo kianda isano nemo isano nesato eyemo isano neibere ibere gose enoti isano nemo kianda isano nemo isano nesato isato ibere inye. Davis and Shatliff ango yobo kori emirimo bwao asogotumika kimashini chekerero. New Brighton Apartments n'ikinyumba cyokomenya icyo kiyaga kirasinkira yekerero kigima nigo kibwate chi 1 bedroom na boygo chi 2 bedroom imeji ikinyumba icyo nigo kiyaga kirebuya ase kikikuni cyaye kibwate chi carpets amacha yongusire gwikase kisingi cyabo chi balcony icyo kire asukunywerembeo ekerurigireti getunwa kyamanga kinyumba cyokorara ugose chi bedrooms nigo cyakirera nkinywerete chingare na boygo kibekire chi wardrobes chicho ne chibabu cy'ubusibiriya nigo kibekire tiles na kubeko bukinu bwigoro kigima ase chinyumba cyo kire ni gestimera roro chinga kichonsi amache ni gangusire na kubeko ase kitangi ayatari ko eranga kijinde cyonsi uburende nigo bubikire chinse 29 na boygo ni yebwate wifi iyo tari bwakanira chinse 29 ni gabwate libagari nene asura nyarego paki gari yao chinyumba icyo nigo kiri ase highway ya Kisumu busio bw'ikiru ya embassy ubugatagati bw'ikiru ya Nyamataru na Nyakoe na bugwa Kisime ase namba inoti isano na ibere isano ibere yemo ibere isano na isano na ibere gose plus 161 224 512 New Brighton Apartments chinyumba chekerero asoko menyekerero. Ndizi TV ubwanzu bw'umuguzi.
ngokole bali kero ngolo kana tros kero ngolo la kwamba diga ndio ngolo Koroche vitu vile vingi ile. Abana bati na utokuragirira muna turi. Nande mukora ngamba nchaine baratonya kora moto kuragirira kana. Nande tatubanje myogo gendera no mugako yo muchiaga tete ngabana babera moiga. Tokuna turi gatwaragirira amo. Kire gentonga matoko na so biengi na bana abana. Ngabana isibye bintu kokora ne kora osyo ngoli na ngole kora osyo nyingi sana sijira abangi bati. Tali seito, tali seito, tali seito, tali seito, tali seito, tali seito. Ense ye me chando, ye chando, ye me chando, ye me chando, ye me chando. Say yo bororo, yo bororo, yo bororo, yo bororo, yo bororo, yo bororo. And say ya makweli, makweli, ya makweli, ya makweli, ya makweli, ya makweli. Ese ye chisei, chisei. Yani unaleta ripoti buku ya klasi 7 ndugu eti ni certificate route kwenyu pana. Hata hiyo 100 sitaki. Mimi iko pita lo. Hata hiyo unaleta mtozi ripoti buku akupatie cha kazi huko ndani. Si hata chakula. Mimi iko jua kasi. Mimi iko Jaluo. Jaluo una klasi 7 bwana. Sasa hii hata ukipigwa kazi ya kupika ndugu yangu utapika ni? Mimi iko pita hakuna lo. Kitu unaweza pika hapa omena peke yake na ufugu hicho omena tukurangi. Mimi iko jua kupika uchuri hata kitu. Mimi iko jua kupika uchuri hata ya binadamu mimi. Nakwambia ndugu yangu nilikuwa nataka niame niende kuishi Kakamega. Lakini sasa ile kitu iko Kenya. Na hata uko na max zikiziti kweli. Huko tuna max zikiziti. Si hata 100. Si ni 160. Si nini zikiziti. Sasa unataka kusema na watu iko sema 100%. Na umefanya certificate 8 bwana. Mimi iko pita 100. Sikiziti sasa ndugu yangu. Fanya hivi. Shika yako nitaenda nipike magoti chini niombe wewe. Hii zito uko nayo mezidi yangu. Sasa wewe iko pasta ama wewe iko watchman? Ruti ndugu yangu. Wewe iko chesa. Unajua hii ni rungu, zieti ni kitamba. Kwenda bwana. Nimeletea report book na nisikizi out of 800. Ile ujinga iko Kenya. Kama watu wa kuomba kazi siku hizi ni report book. Ndugu yangu sasa ningekuwa nafanya hata Kisii County. Wacha hata Kakamega. Kisii County. Hii magzi zikiziti. Si mtu anaweza fanya kazi county. Kama ni ndugu yangu usirudi hapa bwana. Hii ni usijaribu kukuja hapa. Yevitina. Ense ye mechando, ye mechando. Ense ye yo bororo. Kwenye karibu kwa rifu. Ndio nakuma kuwachira. Nyiri mchando mbwa.
Abana bancanze. Kuiwana kuyo. Abakurwana ryoka. Timatenga kuri umuswati omusomi akitara rimicyango yaswete. Kegera kuri ryo kuiwana kuyo n'abana bandi. Nikwambie maisha yenyewe ni tamu. Tamu kama nini? Kama betemeni. Waangalia sema sali. Kwani yangu iko wapi? Mimi sijui. Nje kwa. Ngwanga. Mukokoti ukwete? Chitima itimo. Yanda ko yendetere. Ngende ngoletere nkiki ugwana. Kwani kwa rangeri bache. Gra kwanga mangana yesidi kone kungu kundu. Mente mami nubana tukurara ndubulire wawe kwanza. Nkonyara. Mami tu konyara. Konyara kipeto tutamanya ngano mokuyo tena mangana. Kwani kwa rangeri bache gra kwanga. Nje kwa hizi minga na bukweli. Tuko kuchinga na trisi. Wati otu na mama nya. Ega ndangire mukubati ana. To kumurangire tubati mu. Mwene na siku hizi. Alafu wae. Mbona tumufundisha vitabu. Nagua. Mahumi. Ndio mimi kwana lakini ya sae wa. No more sense. Akwena na kwanza mukokoti ngo iboje. Toko mubuli kusinera kwa. Sengo na kukosa vutambo ndi. Kwani mukungu utanga kutika koko ngachara. Kali mukokoti. Ya mama kokoti wete ile. Na kimoyi bangi pesa hiyo. Kwa ete kwanza simu yananga yeye. Ncha kitingo tsinya. Tumeme tukukwa. Halafu amangana nali nabalete ile. Cyane gira gini ngwetera gini mesano giye ngwetera nangoza kumenya ngenje kurumambi na atiri chikokota na atiri na asombira magana na beke na asombire mundu te ochire kono ne lunch yange ensa kumerigereti ngatiri makombe chikokota muisone so bari bestinyoreti ngatiri mu gakukera gita bestinyoreti ngatiri mu baka mu manye bestinyoreti ono gakimesano Nalit haki. Kanyo cha hotel biasatinda akan. Tai bwana ngi. Abalete ile information. Ono kwana diona kwesuma suma. Na eno ngonerete butambi na constari yangote. Isari tikangote. Umuntu konyo chandite mama. Numukungoli ole turukuruka. Mukungu ki. Mwamuso. Musomi umuchandite kuruma galirire. Nero uyu wese nero uyu. Ngakaenda gatei musomiga. Tabasa akabota akamotei. Tabasa kutua kendi gionsi. Kikyo! Sigi chaki chiro bochondo. Sigi. Ay, Basinto bochondo. Kikyo. Basinto bochondo. Atia Maria ise. Basinto bochondo. Maria chondo. Basinto bochondo. Bochonda ga kwatara bagara. Bochonda ga siratara bagara. Ayachiseye bochondo. Vitina bochondo. Ayi umulero wokire. Bochondo, mulero wokire, bochondo, mulero wokire, bochondo, mulero wokire, bochondo. Ndizi
TV obwansu bw'omugusi. Ndizi